Pre tačno 7 dana katastrofalni zemljotres pogodio je Haiti, zemlju koja je i pre tog stravičnog događaja bila jedna od najproblematičnijih u svetu. Slike koje od tada stižu s ovog karipskog ostrva su dramatične i kod mnogih građana Srbije probudile su želju da unesrećenim Haićanima pomognu. Mi smo pokušali da saznamo koja vrsta pomoći bi bila najbolja i kako je uputiti iz Srbije. Time se bavila Irina Ivić. Jordan je poreklom sa Haitija. Na dan kada je njegovu otadžbinu pogodio zemljotres, zatekao se u Beogradu. Prvo se setio porodice, rođaka koji tamo žive i koje nikada nije video. Fizička udaljenost činila ga je, kaže, još bespomoćnijim. Jedini način na koji je prijateljima i svim stradalima mogao da pokaže podršku bila je njegova muzika, odnosno pesma koju je na YouTube-u posvetio svojim sunarodnicima. Haiti campe, Haiti campe. Ceo svet danas želi da pomogne Haitiju. Najsiromašnija država sveta u kojoj se živi sa manje od $2 na dan i u kojoj cvetaju jedino korupcija i siva ekonomija i pre 12. januara jedva da se mogla nazvati mestom za pristojan život. Crveno-žute trake, simbol pomoći Haitiju, važnije su danas od haljina i smokinga. Na naše pitanje kako pomoći njegovom narodu, Jordan Lurius kaže da bi nakon svega što je Srbija prošla, Haićane mogla da nauči kako da krenu od početka. Haićanska poljoprivreda je kroz istoriju bila neverovatno dobra, ali propala je zbog nedostatka novca i stranih ulaganja. Zemlja se ne koristi kako treba. Srbi su dobri poljoprivrednici. Najbolji bi način bio možda da pošaljete svoje ljude koji bi Haićane podučili masovnoj proizvodnji. Ali to je za narod Haitija iz ove perspektive jako daleka budućnost. Ni najveći optimisti ne nadaju se da će stanovnici ovog ostrva biti evakuisani i obezbeđeni u roku od nekoliko meseci. I bilo bi dobro kada bi i tu bio kraj muka i početak novog života. Jun će, kažu, doneti kišnu sezonu, a tada bi ovoga puta u poplavama moglo da nestane i ono što je zemljotres poštedeo. Haiti campe, Haiti campe.